O leo o tau luu le Qantas i Samoa. Yo e pe o na valo ia. Ia, ma iai ia whiutunga inga i le vā. E le ngata o Samoa ma le Qantas Airline se i tau tali e tuai ia le mama fatu o le taunga tau pasese le nei taimi. Ia ona ole le iai lava o stato vaalele wa tasi lea ma ta upu. O lo vevesi e pea ma fai mai. Ia le lai tu a ngai. Mai, i le paketi a toa lea o lo iei nei, e le aise tupe o falo o whaanganga mo se vaalele. Alale e saunoanga le fionga le li parimia, fa pe fo le minsta. Mai, o le fitu na inga ma le mimilo e tangata nei, e o lava e tau mawhai fo le le. Sa ili masei po lea se tala e sasi ai, ia minsta si nia nei o le kabineta, a me se le fionga le parimia, ma le minsta o tupe, le sui parimia. Ia oi nai ai e pi, le manatu na wa ola uri inei. E tinga na tau wha malama ma tau wha manino atu, ia le mata upu e winga i vaalele. Ai o ai suweni ane le na, ma whai atu le nei, koso mai ngā kai, ma koso mai uka. Rest assured, ole ai ai le vaalele. Vai fo la iai. Dea la lo nofo nei ma tino po le leisi move le a whaia le malo. E maua mai le vaalele. Tātou se e mai la ia le porkalambe le malo. Na tali e ina ele ma ta upule nei. Ia o tau mana tua le lei. E le whapea o te tau whai atu. E tau wha mahali ai ia se tūlanga sa mua wha ma i te mea. Ioe. Tasa ula wina le tusi le ulua i tusi le na ina ua ulua i pale mai le whainga malo i le lua afe lua sifuru ma le tasi a o vevesi e toi whafo i le isi vaalele. Ia na whapefo le ua toi tutongi tupe na o ile na vaalele. Whe mai e loto leanga na auli mo fio me ma le fasto le lua afe lua sifuru ma le tasi le toi whafo i o le vaalele na o mai. Ai le iloa. Tele mea o le vaalele le saunga le mu. E leo se vaalele na whaia e whewa i aitangata. It wasn't a passenger airline for the public. It was a cargo plane. Mea lai le malama iai. O e la mai, e mai la le meo le vaalele ave uta. E whaatiti e le atunu e le mwhaiuna to e remodify to tolu o le vaalele. Ai ato e whai foi, oka. Se fai tau miliona a lele ta ele I fata o toa mai I le tūlanga o le lisi o le vaalele. So it wasn't safe. Na mai ala le vaalele ina ia fata nuu le mana ongo o le hero pipi le o toi tū malo. I le kea tangata nei o tō se sila iai. I le tai kea. Na leo mai ai luma malau mai whai mai. Fia popoko la kouma loko leanga wa len koe whafo I le vaalele. A lea la o whai atu ia te utou. Ia mana tua le leo le nala na ave le vaalele. E le sefe le vaalele mo le whamala ngai ma le whita loloa I o le atunu. O le vaalele foi. O le vaalele e te tau ono toi whaapi no fua. O le vaalele na la uai I auta. Ioi, mumusu e tau le mea le nao. Ai le lei, tuai ai whai mai se mea le lei, ma le mauti noa, ma le mātango fie, mō le tātou watunu. O tu te whai mea le anga I le atunu. Io, la mai la bianga, io pe o le mea fo, pe o le a mai al mea le vaa lau koko, ma lau popo, ma lau kalo, lau uta, e whaatiti e ai I le atunu. So there you go. Ai, sa utusi e loe na ua whai mai. E le eifo se tupe. O le tusi le nā na wha ma I te ai I le fionga I le tamaita I parimia. Wha pena fo I le fionga le sunga lauli le mari e toa. I le tau sanga lava le nā lua afe lua sifuru ma le tasi. Na utou whafonga iai. O le tusi le nā malona wha atulanga ina. O le mana onga. E la lafo I luma o le whainga malo
fou o le lua felus fu ma tasi le fatutua i le tu Samoa o tasi. O iai le tōtele o nisi sa mātou o sosi, mai o mai lava i le temi le nei, o lo maua pēr fesota inga. Na whaapuna whanau ai ia ma whaama ite ai se la ngona. Ina ia tu inatu i le malo. O iai se vaenga o le tōtele o le mātou mafutanga i le nawaitau. Se i mai i le temi le nei. E fia whai ni sea. O Samoa ato lo alala mapapa au i atunu mamau. Whapena fo i Samoa lava la tau i lo alala mapapa au i to tonu o Samoa. E fia whai se ai. Ai, o le mata upu le ta oto atu i le whai ngā malo. La tau te tapena mai se awala wha le tū la fono. A legal framework so that people's shares and investment are protected and their rights are protected too. Ina ia whata oto mai se ala o le tū la whono e mwhai e una pui puia. Ia sea ma whaisau whanga tangata nei. Pe a whai e te tala mai e le malo. Le la uto whafonga tune iai. It is a private, public partnership with the government, the airline, and the public of Samoa. Le ngata, i le whainga paanga le na, le malo, le company vaalele le Samoa Airways, ai mai se foi, o tangata lau tele uma o Samoa, i whafo atu o Samoa, ma so se tafo le laulangi, o lo o iai lo lātou whamuimoe. E mawhai o na fia whasoso ni atu. E whai fo i mapaanga, ma shareholders i le company vaalele a le atunu. E se me le anga i le namea. Ia uto wawaila ia i le feei o la wani ia. E mai o e soli tu la fono o au ngā tupe, masu ngā tupe le nā. Ale sunga le lauri le mali atoa, a o le isa vali maamolo na moenga i o i tafa ingata po tanu malala. Te iu tu wawai i mafaufunga leanga o tangata. But this is an opportunity. Everyone should jump to the opportunity and say, look, we're grateful. Whawhitai lea i le malo, i le lato wamna ia o i mato. O lei, o lea la whatu nei. Te le ia o Samoa. O lo alala mapapa au i atunu ui whafu. Whapena fu i tutonu o Samoa. O lo lava lo lato ta mau ainga. Te le lato ta mau ainga mai mawhai ai o na whasosoani i le whatupe ina o le vaalele. Le ala o ta pena nei le legal framework, le tula fono. Whapena fu i na pui ai. Wa umana tapena mai e le Air Samoa Central Bank. Ma ua tapena e fōi ia le UTOS, ia pa o le ofisa o le whaapatunga o mawhaenga le atunu. E mawhai o na lātou whai aile be ta o le administration, ma le registration of everyone's shares. Tine i lo lawa po le mea le i na tō tāma i nei tangata ai le whaafetai, ua tu i na atu le awanoa. I tangata nu o le atunu, tātou te whaipa anga ai ma le company, o le vaalele o le Samoa Airways, whapena fo i ma le malo. A le ua ma le sao noa, i le fionga le lipa, le mia ma le malo. I ni to e whaia, to tasi ele malo se atinae na o na ia. Wa a apa atu i tu tino ese e pei o leu whai pisinisi. E whapena i tangata lau tele uma o le atunu. Ai maisi o le company. Ia le nātu si sātu i nātu fo i lona kopi i le sunga ia whatu tielu. Le li pule o lo i nei. Sa auto whafonga i ai i le taimi sa au whatala no i nai i le i officer city po le pule city le nao Samoa Airways. E winga le tusi le le sa ronga fatu tielu. Le ataua.
o lo te umanu I tono lo fatu ia le tusi le nā ma ua pei o se tala whaasolo fo le ua mai ona whaitau ato ia I le mana ongo Samoa ia tunu ui fafo. Ma se langona e fia tu watu tau au ole ma malu ole atunu ue so soani I le whainga paanga leo. Ai whai tai tangata. Ma o whaleanga whamai e le ma whai ona whai. E le eise tu la fono e whai e. A le e kapenga kula fo. Lewa umana pasia e le Samoa Central Bank or the Central Bank of Samoa, the legal framework e pui ai a seta ia whapea foi ia shares masea ale au whaisau whanga. Ta ua tele nā mea tātou te talo manofu te talo pea ina ia mwhai o na whaatino uma ngā ruenga te tau na whai mua ia vea o le whaavae o le tūlafono mo le puia e le ngata o le atunu uma na te unga tupe e whape nā fōi a seta le malo ia ma le malo idai whaleata le wha le tu malo o whaleata le wha le nā lo sa iria ile le sa ile o sa whainga le vai aso e ndena se ima vātu nei pe lata mai nei nā lo tau fiai ia tangata le ele I mawalis to o sfulma le to oiva o le ele o se whainga la fo I lea I meo nā koti ma meo whala au whasaina o le o se whainga le leo le su e nei o le au tala pepelo ma le ua o le stala whalua ma tala whalua ia le taise lau lima sfulu tā la fo I lea o le poloketi lea na whainei o le one government grant kwa I le ofu o mana watu se lau lima sfulu ai te mai I isi ngoa ese I le toe tala tuai le si se lau lima sfulu tala kala whaalua ia le ka I 150 ia te le ka fefe o te matua le ofo se o manu I nei tua ngā tangata ma latou me pengi mea whakaula iku e mea la wali I na whai nei e tā ua le nā the quality of the opposition now because I have advocated for this for so long and advice on this issue for a very, very long time. And now the opposition has finally opposed government is the most highest respected form of delivering the views. Tāua ia le pe au kiniva ia langona mo tangata mo lātou whinangalo I tono o le mauta mai o te manatu o le fola mawalunga le nā e a ngai ai ia ma le whaaloalo ia ia ma le tūlanga e momoli ai ia le tuua lalo I le fionga le li palemia ma lana kapeneta e mai se foi mo le leina ioi le o te vavai atu le ia I suinga tā ua ia o whaia mai tono le mautafono ma le pāle mene ai mai se a tātou tilo e le mata upu lea whapea o lo tau mawhai ia le sunga lauri al mari atoa control ia le social media ma mea o mawhape nao whasalunga ma le tala tau longolongo. If you see it by far, pēle lila wa aima e mal malama na ngāl wenga le whai, a mo se fo I tiute ma mtafa yo I le fionga le li paramia. E leo tau ma whai e tau fiofi, ma apoliu ia le tūlanga o le saulo tonga e whaatino ai whasalangwa. Le ai. Ele o le nā. O lo tutusa leili fina ngalo le fionga I le li paramia. Male e fionga le whongaftalai. E le o le saulo tonga o lo tau fiofi, ai o le awala o lo whao ngā ina ai, le tātou ngā ngana, pā a ma le ngana e te tau na whaaloalo, I so se taimi I lunga
of a sota inga o upenga te whailangi. So in other words, the Prime Minister is not wanting to be in control of the social media and any other platforms. Not the press freedom or whatsoever, but the usage of the language. O le whao ngā ina, ta tau ma le mātango fie, o le tātou ngana lele o manongi leanga, I upu o lauri I o atu whao ngā le social media, le whaatino mai ai le vaenga le nā. Mai, o le mata upu tā ua fo I lea, o sao noa I ai le fionga le li pāremia. O fetalia inga I le tō whā le malo, ma fuafuanga alualu mamao o le malo, e le toi whaia I lunga o le social media. O mai tātou wō I ngā tai le mai afusu o le pāle mene, ma le maota I tia whau, o I e whai ai fetalia inga lea, a wā le tō whā le malo. E au ngā lava press conference, wa na o ni ai vaenga, whaatumutumu lim, ma whaatae lunga ai le lo teo se mataupu, mo le sila fie le atano, o a fuafuanga I e whai le malo. A o a whea e whaatino ai. Ai le whapea o le a matua, a isi ai ma wā ili a toa I press conferences nei ma whaatalandoanga ma tustala ma leo whaasale lau. Le ai, o to tonu o le maota, ma whetalia inga I le whaailoina o le tō wha le malo. Not on social media. Le ala fo la le dai ave se awa a faibe le o press conference. Ya la usi silat. Now le media lava individual independent news outlets and the government forum in terms of news and media. Au le tō tele o lisi awali. I le o atu I fono. E o e nofo ma whaatalitali mai la I lunga o penga te whai langi mau te whaftai ai I le fionga le li pāremia. Wa tawhai lo na whingalo. E whaatapu raa taimi e anga I ai I lunga. Ai ai anisi ma ta upu. E whaatalano nai le fionga le li pāremia e ese le taua. E le taua o uina le tō whama le whautanga. A o le matapia fo I le manaia. Wa matua I tala whea ngai le lei le whato whala inga le nā. Ale a fionga I le li I pāremia. E fiu nei lau li I o e so any news items. Oi le ofisa o le pāremia. E re kau whea ai le pāremia. Ioi. Wala fai tau tala mata ngā ma tua inga ma la fonga whaasanga le pāremia, le wha vaina, le wha maunia, le tali tonuina. Esel ma le tala pepelo. O rau tau toi whewhewhe le tau te oe, whaanga I ma le pāremia. He doesn't bite. He just wants you to do the right thing. O le whaingo fie se, ei loa, ai wha solo le tātou ia. A malulu atu la o fionga. O unei, o paima la fai, o mātou e o mai e le wharaputonga ai o tala tu sia po, o ai le news outlet, o ai le media outlet. A fai fo I o sasi la manga I sau whafonga, po o sau fai tau fo I se article na tu sia e le vaanga nei, ya, ma ua whamaunia e le sao, ya, asuatu vai malui puenga e la o fionga le pāremia, wa uma foi ona toe whaatun fo lau le au whainga luenga. Ina I aune I toe whaia se mata upu whampea. Your Honourable, we apologize for the mishap, but we have already alerted and asked our staff for no repetition of such in the future. O le whaingo fia la tau ia. La ngā fwoi o lai whao ngā le tātou tū ma le anga I whanua, ma le tātou ngana e atangi ai le alofa. Ia, ta tonu fwoi e le whape nā lewa wai.
I le pōpea se nu i le tōwha a le fionga le li pāle mia ma whapea tuai. Ia le lei, au na koe whaia ko a mionga. Ai o mai kako aleanga.